o ntjetse hena wa tseba go tla ba re sushi e monate hampe mara nna ke bompona ke ja sushi fish ungaphekiwe nayo phekiwa ka nnete nagana o bolela fish o e ntse e le jwalo tšhile gale ke kebe Bana ngithi banale sauce yabo bathini hela se musomi e ntse e sa phekiwa fish e ke ke bele gale ba tla lora ke ja fish nna e bitswang sushi ene ba re monate ore so when you had sushi na le bathini blind date hela wa tswa ka fish pela fish bolailwe sa phelo Eita. Beso bana. Ne ke bona ka go monate la. Se le ratana ne. ke la go ntwetse le gore o batlang Ya ga se bana ba batlang mona le motho. ha bona re a ja nama Tsa lo fai funa la fe go tunjani Ntse le monate da. Ba ke so ka ikara go ikara futhi ke aka. Mamela ne. Ena ja mo tsebe yona. Ke motho a ke ena ja mo foster nke ka ba una ntse sa ka le azingacha khona detective musomi Ufuna ngaphandle ose mamela ke tla ke kopa re fe motsotsonyana ke tla tsa sure wa tsama wenze sure khona uzokhala namhlanje ngakutshela Ako ntwetse tokelo o etsalang nka botsa wena tseba hang gore motho eno tseba hang gore ke mmatlo wa ha motho eno le wena o tseba hantle gore ha re sa utlwana kere go o tshoreng ka nna ka ratana le mang kapa mang mapudi o nana ke nolwane e le gore sana ke style sa sa lwana he o tlo luisa ke a o jwetsa amagata a batla wena yo no ke bona ikile matsatsing ana go utlwa motho mo le mo go le bona mo gona bona ka go fela ke wa amagata mshebe motho le tokelo wa tseba gore o batlang bophelong ba hae o na le mosebetsi and le teng o ntshwere hantle o le la motho lo tokelo lokisa bophelo ba hao pele go ba late probability pele o ba late o ga onzi ngal chance tokelo tsamaya ya hae